जिहाद 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 मुश्कदा अनार होंदे पविनो लंबे दल नवाई अनार होंदे पविनो लंबे का जिहाद नवाई का दविनो तो ये दल नवाई शर्त कद खुदे पदिन टोटा टोटा के दल नवाई नबो मदरसा नहाना कान मस्जिद नवाई दल तकना सक बदन पोर कबाबे दल नवाई दल तकना सक बदन पोर कबाबे दल बुतानो ता कवलेनन मुशबहम ژوندۍ لوړا په ګور کې شاخولینن خدای مکړه سجدې بمو بوتانو تا کولینن مشبهم ژوندۍ لوړا په ګور کې شاخولینن چرته کما ککې دا بوتانو متي دل وای چرته کما ککې دا بوتانو متي دل وای کا جهاد نوای کا د وینو تو یې دل وای چرته کد خدای په دین ټوټه ټوټه کې دل وای نبو مدرسه نه کان مسجدونه وای دلته کنا زک بدن پور کباب دل وای دلته کنا زک بدن پور کباب دل وای آیتنا دا جهاد نو زړونه بامو نن په پاکي اسلام باندې آباد نو واورئ کا قرآن کې آیتنا دا جهاد نو زړونه بامو نن په پاکي اسلام باندې آباد نو مشکدا انار غوندې پوینو لمبي دل نوای مشکدا انار غوندې پوینو لمبي دل نوای دا جهاد نوای کا د وینو تو یې دل نوای چرته کد خدای په دین ټوټه ټوټه کې دل نوای نبو مدرسه نه کان مسجد نوای دلته کنا زک بدن پور کباب دل نوای دلته کنا زک بدن پور کباب دل نوای منبر کی حس اثر نوای نرا کا خبر دا مولا محمد عمر نوای نن بپ محراب بپ منبر کی حس اثر نوای نرا کا خبر دا مولا محمد عمر نوای یا قدم منصور غوندې پور کې سوازي دل نوای یا قدم منصور غوندې پور کې سوازي دل نوای دا کا جهاد نوای کا د وینو تو یې دل نوای چرته کد خدای په دین ټوټه ټوټه کې دل نوای نبو مدرسه نه کان مسجد نوای دلته کنا زک بدن پور کباب دل نوای دلته کنا زک بدن پور کباب دل نوای قربان کړي کا کرای نوای زموږ باپو سرونو دا غول په ول پګړای نوای دل تک زلمیو قربان کړي کا کرای نوای زموږ باپو سرونو دا غول په ول پګړای نوای اخ کمو په درد خوشمالي رنگ تاله دل نوای احکمو په درد خوشمالي رنگ تاله دل نوای کا جهاد نوای کا د وینو تو یې دل نوای چرته کد خدای په دین ټوټه ټوټه کې دل نوای نبو مدرسه نه کان مسجد نوای دلته کنا زک بدن پور کباب دل نوای دلته کنا زک بدن پور کباب دل نوای سوی مدینه تک هجرت فتح مکه نوای نن با مستغفر د علم سلسله نوای سوی مدینه
تک هجرت فتا مکن وای نن با مستغفرہ داد علم سلسلہ نوای جنگ کے دا احد کا دا جنان دا غاش وطل نوای جنگ کے دا احد کا دا جنان دا غاش وطل نوای کا جہاد نوای کا دا وینو تو یہ دل نوای چرتا کا دا خدای پا دین ٹوٹا ٹوٹا کی دل نوای نبو مدرسہ نہانا کانا مسجد نوای دل تکنا زک بدن پور کباب دل نوای دل تکنا زک بدن پور کباب دل نوای وړاندې کېږي په ډېره مینه د الصفي سټوډیو لخوا اواز صافي الله رحبان او شاعر د جناب مستغفر